Yemwe muraho, ibihano u Rwanda rukomeje gufatirwa n'ibihugu bikomeye mu isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubudage, Ubwongereza ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi birasigura iki? Iyi ni Hope Lion TV ya Emmanuel Byiringiro. Kora subscribe na share kugira ngo dukomeze kubana muri uyu muryango. Nk'uko byagarutsweho n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi muri rusange, ku itariki ya 20 Gashyantare muri 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano bifatira imitungo ya General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere. Amerika imushinza gushyigikira umutwe wa M23 ukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa RDC. Uretse Kabarebe, ibihano byanafatiwe Laurence Kanyuka, umuvugizi wa M23. Hari icyo u Rwanda rwabivuzeho. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibi bihano, ivuga ko nta shingiro bifite kandi ko bidafasha kugarura amahoro muri RDC. Ntibyatinze igihugu cy'Ubwongereza nacyo gitangaza ko gihagaritse imfashanyo cyageneraga u Rwanda. Ubwongereza bukaba bushinze igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Ibi byaje nyuma y'iperereza ryakozwe n'impuguke za Loni zagaragaje ko hari inkunga M23 ihabwa ituruka mu Rwanda. U Rwanda narwo rwakomeje kubihakana, ruvuga ko icyo rushyize imbere ari ukurinda umupaka kugira ngo rurinde abaturage barwo. Igihugu cy'Ububiligi n'Ubudage bizwi nk'ibihugu byakolonije ibihugu biri muri aya makimbirane ari y'u Rwanda, RDC ndetse n'u Burundi. Ibi bihugu nibyo bikomeje gucengeza amatwara yo gufatira u Rwanda ibihano ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kandi nubwo ibihugu biri kuvuga ibi ngibi birazwi, kandi n'abayobozi b'u Rwanda bakunze kubigarukaho ku ibibazo by'inguta ahubwo byatewe n'ibi bihugu bibiri. Ubwo byakolonizaga u Rwanda, imipaka yashingirwagaho na kera y'abakurambere bacu igahindurwa ikifashishwa n'ibi bihugu. Mu gihe inteko y'ubumwe bw'Uburayi yari yateranye ngo barebere hamwe umwanzuro wo gufatira u Rwanda ibihano, ndetse ibyo bihano bikaba byari byanateguwe. Aho Ububiligi n'Ubudage bwari bwiteguye ko u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano, ariko bamwe mu banyamuryango bari abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga barangiza batabyemeje. Bemeza ko bazategereza ibizava mu myanzuro yagiye ifatwa n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika ndetse n'umuryango wa EAC na SADC. Guverinoma y'u Rwanda ntihema gushimangira ko yiteguye ibiganiro bigamije amahoro mu karere, kandi ikabasaba ko ibihano nk'ibi byasubirwamo kuko bidafasha gukemura ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hakibazwa ibyashingiweho hafatwa ibi bihano kuko nta shingiro bifite. Ubundi muri ibi bihe, binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Therese Kayikwamba, akomeje gucengeza amatwara yo kuba ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango ikorana n'u Rwanda mu kwamamaza yahagarika amasezerano agiranye n'u Rwanda. Aho harimo nk'ikipe y'Umufaransa Paris Saint-Germain, yo mu Budage Bayern Munich ndetse no mu Bwongereza Arsenal. Ibi ntago byahagarariye aho, kuko yakomeje no kujya mu bihugu bitandukanye aribyo byatambamiraga ibihano u Rwanda rukomeje gufatirwa, akabijya mu matwi abibwira ko u Rwanda arirwo nyirabayazana w'ibi bibazo bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko muri bavuga abayirengagije ikibazo muzi cy'uko abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri iki gihugu batotezwa bakanicwa. Ndetse ntabwo ari inkuru mbarirano, kuko amashusho yagiye hanze n'amavideo abigaragaza hari agaragaza abo banyekongo babagwa nk'inyamaswa, bakaribwa ndetse baganatwikwa. Kimwe mu bihugu byatambamiye ifatwa ry'ibihano ku Rwanda ni Luxembourg, aho cyari gihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Xavier Bettel. Yavuze ko igihugu cye cyanze ko u Rwanda rufatirwa ibihano kuko hari inzira Afurika irimo zo gushaka igisubizo cy'intambara yo muri RDC, kandi bikwiye guhabwa agaciro. Ati muri iki cyumweru hari ibiganiro bizabera hagati y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bya Afurika. Ntekereza ko ari ingenzi ko mbere yo gufatira ibihano u Rwanda dutegereza kureba umusaruro wabyo. Nyuma y'umunsi umwe gusa, Minisitiri Bettel atangaje ibi ku wa kabiri tariki 25 Gashyantare 2025 yagiranye ikiganiro na mugenzi we w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Therese Kayikwamba Wagner. Muri iki kiganiro, Therese Kayikwamba Wagner yavuze ko ibintu bikomeje kugorana mu burasirazuba bwa Congo, ndetse yongera gushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibi bibazo. Uburyo bwo guhamagara no guhura n'abayobozi b'ibihugu bidashaka ko u Rwanda rufatirwa ibihano
ni inzira RDC imaze igihe ikoresha. Ni inzira u Rwanda rumaze igihe rushimangira ko idateze gusanga umusaruro kuko ubuyobozi bwa RDC ari bwo bufite ubushobozi bwo gukemura iki kibazo cy'umutekano muke wayogoje uburasirazuba bwacyo.